Aku apa tip siapa ngajungi? Agak main pat, apa nom sih kelayang ah? Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kakasi Students Union North Khasi Hills District Unit. Haka pratrik naitung arja pun Rio, kalau ajimut cak sarkar jela, ban penkerja no ya ke anti-infiltration check gate kabadan habernihan, syaka kabadan ke Field Station Center ha Umling Riboy District. Kaseng lapan pawi kini ke jing ajimut, haka jingelang belakot dah Commissioner and Secretary katanan jingok kai pertai ke Kongresita M Kurba. Hadin bakaseng kala persya ya ke jing pengkala food court ni ka jakabam ya ke Field Station Center kabadan ha Umling. Haka jingi keren bikilap tai kubor, Presiden kaseng samla Ferdinand Kharkamni, panakaliang jong Commissioner and Secretary kala pentip, pakan sa pelong ya kajing jurib ya kajaka kabadan ha Umling, bat ban ay tiru siya kaseng ya ka detail projects report, haka bayday bakajing snay ka food court. Ulo ang ru kat bakajing keren kadang yad, katanat kadiban penseng ya iswa kajing snay ka food court. Namar baka thong jong kaseng kalong bait baka sarkar kaden pentrikam ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act. Tourism Department, Commissioner Secretary, Joint Secretary, but Police Officer, unjuk nampo Department nampo DC Deputy Commissioner Office for DC for Riboy, di dalam nampo Transport Department for Home Political, di unjuk nampo Police Department nampo Riboy, layok penyiapan baik katum ke hangi kadai halor ke jemi joka jaka aibam ada ke food court hapo ka jaka masna ya ka kepada kata ka entry point ke bangila thum chwa buat kum lane kum ka facilitation center dari nang liang jugi habang ui hadin yang ada structure di solengo ba jimut jongka tum chwa kadai ka aku trek benai nopra arjar aku lasang menteri ya kane kata ka facilitation center dari kepususi kalau ba hadin ka lai benai kawan no ka COVID ataupun di naliang jongka tak bo ka health department masim jangan di hadin makasih ke health department la punya kuma asnam tamai di hadin kata ke health department la phai yang ya ka jaka syaka district administrative di hadin kata ke district administrative nomor bakadon ko kum jumatai mene bakat tourism department kadon la kata jaka di nomor ba munswa kila isra kata jaka ban kalau ngajaka ka bangi naliang juga sengru ngim sultanat nomor bagi lamut lakmu baka jiksna juga wadan untuk di hendai nakaliang ka tourism department pat kadon ka jingtmu juga ini kisdam menta kini penai ba menta masna kelai ka football dari ka jingne jongi ka sentiment jongi kalau baka kata nomor ya ka jimut jingtmu jongi kada hiban mi ya kata ka facilitation center ani ka entry point dan ka checking point de haji kudu mentaski ibu sibun tadi kecili halor kita ki aku apply di masange no babale kim stang resume biang no ya tu kacaka nomor masyarakat sim ke health department nomor covid dan ini nomor state of emergency dari menta bakal lalai nadu apply afsal beli ba ka department kamsim biang ban iya di kane kadai la pemi mene ba kadon kamerse ba ka shaweng terki ka kum ka file case jom going through ringa ngapat maong ba kamri ka file case jom ko breu bolor bedai ba ka facilitation center ringa ai jimut ba ka itu jaka kabodon beli nadu muswa aku apply pipsna ka information center dan ka tourism information center kamno ba structure la do lupa tu de haju upor hidan ka infiltration gate hang te ha bordi buat lapi ba ka jibat kali hang te gadai bi asok national highway kabulong bi ain mar ido kam kadon kalin lajong ban bat ginunu kali ban light kadon ka jingthang kali te kum kata ngi ai jimut babali ka infiltration gate budan borni mara ano ani ko umlik baka jaka kabulong bahe bat ka banle ya ka checking lu kalong to ba robia te kita di jing ai jimut bat naliang jongki ki labu ya kan jing ai jimut ki bat kum mangila yang nadu pasjang adu manta ba ngim padio ban UI ya gini ki entry point kum ka infiltration department kan bu amte kan labor department kan bu amte kum ju ka tourism information center jo ka tourism department kan amte te ngimban se ba thang shwa ya ne ka chaka aibam ne ka food court te haju upor ni bu ban kin sadon ki por bangi hap
late sate banyo ka proper detail project report bagi sotu nomor ba mane hapo committee gi oba kamdei ka food court andre ngi ka drawing pat tho antu shai ba to ka ding food court te nakaliang jong I madam aran ko ba ila pun pau pat ila pusko ba in sara ka proper DPR ora sini badaliang jong ru in session ni shim di kot isla pat ka kot isla pat kunjuru ba ni sekendu pat sya u chief minister bangin bu ikijikali ba kita ki department di ban mi hangtei kalau serius ni ke government ban sedang no ya ka MRSC nomor ni sopo ba napo ka MHA kalau positif ba kania chkamat makane kadi ka MRSC Megalia Safety Security Act aja kandeu kadi ka kamram jongi gino susnom dan jaga sorkar makasna ni ki aja bante rakam ya kedeu buan naba dan kidai students ni aktif kucing ka data joki lada kidai ki officer buan nabar banyo transfer hamde ni aktif ru ba kinong tray laborer ki wan tray hangne na kidai ni ki babiak na tray hangne ka jaka kumala panchai kadon 18,000 square feet ka bangyo menshwa napo ka transport department haus nem arjak nai kadi ka jaka ka belong bir lane ka baran land ba umdon ke jingshna untuk port te namar bangimyo ek ta khat khandai meri ka khastan ekar ka jaka panlong ta ka entry point te da ka balong kerki ba nilale inspect ek te jaka haus nem arjak khandai bat ka jiksudan jungi galong ka transport department ka play ban ai sika department ka benpai ya ka emergency entry point bat hangta ni soto ba ka area habe nikran hantai ka di total area ka don 18,000 square feet te 18,000 square feet ka tourism department ka shim ya ka khatway haja square feet bat kamut ka basa jokane ka desa kumba khanyo hajar ei te hendrai ngabu jikli balada kata khatway hajar ka decision em bakashim ka tourism department ban sna ya ka structure marku mengira lepet city site kalau palat ban ya ka khatway hajar joka cikna te ka jumbut hangni lada ka 18,000 lala ngishim no khatway hajar khambut te sibu kata ka checking kali ban wan room ka kali ban mi ka kali kalong ka bae ban peniat ya ka entry point ka jungi bat haju opor na kata ka 18,000 la shim no khatway hajar kamsa sa khanyo hajar hendrai ngisoltho ba ita ijaka ibadon di Batam kidai kilalong kho umur kambun ki jaka ngi namla ban program bahashu along bun shurut te kata dega kabon like na kaliang kiwi department kumang la kremene kin ya wala haju kum ka infiltration gate ka badon hapo body kan point hapo muling ka labor department kan bu ya ka registration joka kumju ka cafeteria ka balong hendai ka assurance kalong ba kat menta yin pendap saya ka site inspection ban pedi ba kata ka jaka 18,000 square feet ka don dm kata kharwe hajar ba pen trekam ya ka structure ka don dm ban haju upor ban pedi ba kiwi department kidi balong building ruan hangne pada din kata kat menta na liang jongi hakne ka meeting ina ong ban khang swai ne food court ane kata ka jaka ai ba ni bu himne rejikli kane ka ba float ya kane ka tenda hangne kadi lamba joka EOI expression of interest tengi bu jikli mene lada ni kita ki sengbalang bat kiwi sengbalang daru ustam arja khandai ngin ale stiki area ban pe ni jaka to ngi don hop ban tips pang ni jaka yo pi pedong kam bakla ni jaka kumentang yo I bakal long pedong kam bakla namar bani stotu shai malang yami I ka detail project report te lada hishim yang into consideration ngiru ngikroi ke man ai jumut la fidon jumut pasna kita jaka dukan aibam te ngikwa ban yo ka proper DPR nai ngisoto bakatu jaka pat kabri basnai jaka aibam kade ke jaka ban check ya kibreu ki wan awar la kibyang en isla. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.